Mu minsi ishize umugaba w'ingabo z'igihugu cya Congo Generali Majoro Chiko Chitambwe yagiriye uruzinduko mu bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC agamije gusaba ibyo bihugu ubufasha bwa gisirikare ngo ingabo ze za FARDC zibashe gutsinda umutwe wa M23 bamaze umwaka wose bahanganye. Kujya muri CEDEAC kwa Chiko Chitambwe si impanuka kuko ni umwe mu miryango igihugu cye kibarizwamo, no kuvuga igihugu cya Congo, akaba ari nawe wohereje ingabo zagize uruhare mu gushyira hasi intwaro kwa M23 mu mwaka wa 2013. SADC ni umuryango ugizwe n'ibihugu 16 ariko ibyohereje ingabo muri 2013 mu mutwe w'ingabo udasanzwe witwe FIB Force Intervention Brigade ni bitatu, aribyo Tanzania, Afurika y'Epfo ndetse na Malawi. Ndagushishikariza utarakora subscribe kuko iyi ni Bwakeye TV News uri kumva. Gushishikariza rero gukora subscribe, like, share ndetse na comment niba utarabikora, kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye Bwakeye TV News igutegurira umunsi ku munsi. Chiko yavuze ko amaso yabo bayahanze uwo muryango wa CEDEAC nanone kugira ngo ibafashe guhashya M23, dore ko yemeza ko ifashwa n'u Rwanda nubwo rudahwema kubihakana rwivuye inyuma. Icyakora hari ibyo Congo yirengagiza, nk'aho muri 2013 kwinjira mu ntambara M23 kw'ibyo bihugu bya CEDEAC ku ruhande runini byari ku nyungu za politiki kurusha impuhwe byari bifitiye Congo. Ubwo M23 yeguraga intwaro muri 2012, amahanga yatunze agatoki u Rwanda, ahanini hagendewe ko abari bagize uwo mutwe biganjemo abavugaga Ikinyarwanda bahoze mu nkambi mu Rwanda, mu ngabo zabohoye u Rwanda n'ibindi. Ubwo rero ibyo bikaba byarahaye urwitwazo ibihugu byari bifitiye inzika u Rwanda, bihigira kwihimura kuri M23, ari nako bishyira akaboko ku butunzi bwo ku butaka bwa Congo, dore ko ari kimwe mu bihugu bifite amabuye y'agaciro menshi. Afurika y'Epfo nayo rero ntiyari ibanye neza n'u Rwanda icyo gihe, dore ko icyo gihugu cyari kimaze imyaka 3 gicumbikiye umutwe wa RNS n'abawushinze nka Patrick Karegeya ndetse na Kayumba Nyamwasa, bahateguriraga ibitero byo kuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uretse rero Afurika y'Epfo umubano utarajya mu buryo neza, nubwo nayo iwabo bidogera ibindi bihugu bikomeye muri CEDEAC nka Zimbabwe, Angola, Zambia na Tanzania bifitanye umubano ukomeye n'u Rwanda, ndetse ikibazo cya M23 bisa nk'ibyagiye bikendera kure, dore ko bifite abakuru b'ibihugu bumva neza intandaro y'ikibazo, mu kuvuga ko bidashobora gutinyuka bishinga igihugu cy'u Rwanda gufasha umutwe wa M23.